wese urakuru filime itangira ngo kill a man. Iyo wishe umuntu umwe ububaye an assassin, umwicanyi. Kill millions ububaye singibi kwica umugabo umuntu umwe ubaye umwicanyi. Iyo wishe umuntu ubaye umwicanyi. Iyo wishe millions y'abantu rero ububaye rurimbuzi. Wakwica buri umwe ntabwo ukiri rurimbuzi, ubaye imana yo kwica, imana y'umwica, imana y'ishutanye nkuru. Bimeze bite? Furedi we ndahari, amayobera maramo murabizi, cyamamare we Katorori. Filimi irimo kurwana, irimo kwica birenze. Tangiye dute ni gutya gambo ni maki. Filimi irakoretse. Tangira umusore yakubiswe imyenda yamuciye yuzuye amaraso, aryamye ku musenyi hafi ku mazi. Byagenze bite kugira ngo amera atya? Nanjye amatsiko ni yose. Nuko dutangiye filimi iratuje, nanjye ndatuza. Nicyo bita gusobanura ibisobanuwe, usobanura ibivuzwe. Filime yiswe ngiki? Contracts, amasezerano yo kugira ute, yo kwica. Tangiye umusore arimo arakara mu maso. Katorore ni muntu nyabaki? Ni umusore. Filime nuko itangiye kara mu maso bisa nkana ni we arimo aratekereza byinshi. Cyo bita gusobanura kuvuga ijambo kurindi bavuze byinshi dushyiramo bitari ngombwa reka kambigabanye. Hari undi mugabo yambaye bureri, dore ko yambaye ibintu bimeze gutya imbere. Tano undi musore we si batatu maze kubona. Kwanza ni bane, hari twatangiye aryamye ku musenyi yakubiswe yakomeretse. Hari n'undi uraha muri parking. Si batanu ndebera abantu dutangiye tubona mugabo agenda arakurikirwa. Filime yiswe amasezerano yo kugira ute, yo kwica. Dore nakandi gasore twatangiye gakara mu maso. Masezerano aragwira kuri ayo nemeye. Hari n'undi mugabo gutya twatangiye yambaye bulletproof dura mugabo imbere yaro wamwiteze n'imbunda. Hari n'ugenda arakurikiwe, babiri barakurikiwe. Mwaragenda akurikiwe ndaragera. Dore n'undi turutse muri essentiel elevator. Gera hano hura nakanyesu ku hano raka. Dore nawe musore hano kandi ibi bintu birahurira he? Freddy Mari ndabereka ko bihurira, ndabihuza birahura tu. Sore yumvira gira gutya n'undi afayo kumbashaka byayobye. Ubona umugeri ukuntu uvuga cyo gipfunsi cyumve. Hari undi wambaye jump hano yijumpinze gira gutya ko yarakurikiye uretse bagabo nabicanyi. Ibyuma nababwiye ko navugira muri fight kugira ngo muyumve neza. Mvipfutse kwata mutuntu uretse bigutya katu babikora barya. Ndapfuye ararindagira kimwe gusa byuma ye uretse ibintu dore ndwanyi waka uwo mugeri bawita ye data we side kick. Yewe we gabari hano namajo sumva ukuntu turagurika. Ni wowe kizaniye kaye kiva mu kanwa ka nyirayo uretse kwata. Ni ibyiciro bitatu biri kurwana. Haraba ibintu uretse kwata. Filime iri hano we Fatimuna masasu we kaburwa ari mumere nabi. Cyiciro cya gatatu ngiki ndetse kwata gabosu ubunini. Tugaruka kuri bano kwata. Dore rugondi hene ni rugondi inka. Ntabwo aho ibintu bigeze tusigaye tugondi inka. Josi n'akaboko turikiriza rimwe nagomba kubinga ngo bicanye ziri hano. Haruriya haruyu comoramo icyuma n'undi twabonye ukoresha imbunda wishe yayimisha murashe. Si batatu bapfuye, si batatu bishe. Filime yiswe amasezerano rero. Tugaruka. Who's this? Uwo ninde? Tonde kuri inshura nakwica. I know. Ndabizi. Wose ninde so batubohereje kandi kunyica. All right. Sawa.
hehe tugarukanga hari undi mukobwa. All right, where to now? Do you see the alley on your left? Yeah. urabona aho hantu uri kugenda amubwira amerekezo ajya arere abagabo bavuga amagambo make abicanyi bafite ukuryo bijya muri silenge. Koga muto mwiza wanayobera ko gatuko kuyu mukobwa ni shikarete urumva wahekenya kumbi ni sniper mwiza cyane 247. makunya na 272 nahageze. Where are you? Uri hehe yabaye kirisitu mutwe dore uko wabaye yaba data we koga mwiza cyane dore ibyo akora tangije akazi gira hano nawe gufata feri bonye ikime kumba bicanyi baragutuma nawe bakagutumaho una barasa fite supidi uretse gato ngaba kwepa amasasu we do ibintu yawe nambura kabuni mugoro kwepa amasasu urabangutse uretse koga gabo jya kubita umukobwa gipfunsi yewe yewe tata we kabona mbabazi nanubwo bakora igikorwa cyiza gite fresheri mwicanyizo namwe naza gira uwo mutima n'amana wagira rangije banza muzi aramwiyereka ndeba neza urabona utaramenya koga kumureba umutima yikanzemo banza kizi rimwe urangije rumuza hejuru ndebere jewe data niba ari icyuma niba ari urutoki rukomeye nk'icyuma kobwa yarishwe rimwe kobwa mwiza utesesha ko nayo imirimo akora ihembo cyayo ni ibi bicanyi ntawo kwizera uhari tubera tugaruka haro bajyanye muri Emera kubitwa. Who are you trying to impress? Uri kuntungura. You're not a fucking tough guy. Iki kigo kirakomeye cyane. I can see right through that silent hero bullshit. Nabonye intwari nyinshi cyane ziseceka gutya ariko uyu mwanda ndakwere kuravuga. Bahirika bamuhundagura ngo yanze kuvuga. Barakubita. I'm having a ball. Ntago nzi uburyo rw'ikarome kugeza ryari. All day. Ya nabikora umunsi wose. I can do it all day. But feel free to tap out anytime, huh? Urakeka urakomeza gutya nturi buvuge. Say the word, man. Mani ntago uri ku rwego rw'abameze gutyo. Haracyakubitwa. Kubita. Bakiraho. Hari umudamu waje. Dore imisatsi. Isn't Cloak supposed to send somebody in today? Ese urakeka ko hari undi muntu bari buzane uyu munsi ariko akagira icyo akora kuruta ibyo twakoze? Tuza mani. Uyu munsi ni uyu munsi. Dick. Kereka mukasi ibintu bye. Keretse akatinze dikiye. Umugore wamwumvishe hiki. Nta kina. Byakora arabikora arabizi. Wigeze hari ushaka kumuvuga hose kumubwira ibyo uzi. Wait ceceka dutegereze turi byaza gukora. Ngo hari undi muntu bagiye kumwohereza tumuri mugabo wanze batumuri mugabo avuga. Ninde? Babagerageje ngo umunsi wose yanze kuvuga. Bakiraho haje umudamu. Is he awake? Yakangutse se? Cyane. Well, I hope you enjoyed your cowboy shit. Bisa nkaho mwinejeje cyane ko ntacyo mwagezeho. Excuse me. Munyihangane nanjye mfata igihe cyanjye. Namara mwitegereza. Nutabike yinjiye. Umva kuniha. Aba bakubise nta no gutaka. Mudamu yinjana n'amasegonda 10 ashize ngo baraniha. Bararebana. Mugabo buzindu. Baraboga nk'umwana. Bararebana. Imugore arakaze. Umva mugabo. Harimo ararira nk'akana. Bakabagira ubugogira mu bwo umugore ni asanzwe. Barebye ku iminota 0 arishije umugabo. Byazwa birabarenga. Gore ni shitani. Arimo aramukora ibiki? Gabo nabicanyi. Gore nabicanyi. Gore ayitavayo. He's ready to talk. He's ready to talk. Yiteguye kuvugana namwe. Numbaza umugore abakoreye. Yewe ndapfuye abagore baragwira. Gore amaze gukora akazi avayo. Yes. Yego. I'm on my way.
amani my way ndi mu nzira nza nawe nabo ndaje ntume bavuga uyu mugore ubanza tuma bavuga ko ari biki katurore tugaruka ngara ufite imbunda mujinya n'agahinda kaboro byamurenze arimo aribaza niyice cyangwa filimi irimo amagambo make nanjye ndavuga make bikorwa byinshi nanjye ibikorwa byiyongere shyiraho telefone irasona mbaze niyo hamagawe sore yaje hagarara hano telefone yarasonnye hagarara hano hari uwavuyeyo Anthony Lowe. I'm Mark Sullivan. nari mbyiteguye ndetse nari mbizi gusa byo nanjye natunguwe Why don't you come with me? waza tukajyana tukagira icyo tuvugana se amagambo y'umugabo I heard you out of work. HR ari mu kazi To offer you something. kandi arabizi ni umuntu ukomeye cyane What's the catch? ni iki wagezeho n'iki wafashe nk'ibisanzwe urabizi I'm sure you're aware of current events ndabizi neza ko wenda ushobora gutuma umwumvisha kumva happening to our people. kandi tukabikora abantu bacu abantu bacu Killers. nabo twita okeyaz Someone's hunting us. hari umuntu uri kuduhiga someone hunting us One by one. one by one ari kuduhiga umwe kuri umwe Why? kubera icyo aduhiga why We don't know ntabwo tubizi we don't know who they are, aba ari bo us, impamvu baduhiga who hired them. wabahaye akazi uhaye dem ngo baduhige ntabwo ndamumenya So that's the catch. reka natwe no kuva babimenye twabanyasize urabyiteguriye se turahiga abantu tutazi Doubt. cy'ingenzi nuko abivumbuye gabasekamo babo n'abicanyi ariko no barahiga n'abicanyi bagurwa ngo bajye gukora akazi kuri inshuro no bahizwe tugaruka dore wa mudamu ari babi bamba bamuhamagaye we Blake, she's here now. Moses ihangane Cotton's dead. uyu mudamu ibyo umva Francis yapfuye warubizi yagombaga gupfa wowe Calm down. Mike tuza Moses tuza How did he die? yapfuye ate And I got away. kuba bicanyi bica Who killed the sniper? ninde wishe sniper As a favor, tugiriye ka faferi ariko muri ibyo ntabwo bishoboka Marisi the sniper. Hopefully that will lead us to whoever hired them. In the meantime, everything will proceed as planned. rimwe na rimwe tugomba gushimira gahunda uko tuzipanga tukazikora ariko rimwe tuzirenzeho birangirika Over Scott's place. nga tuza amabwiriza Moses ihangane ibyo nibyo binsaza Moses ntabwo byumva I'll get to work immediately. kindi kanejejwe ngiye nuko mu manyemereye akazi ngomba gukora ndakabakorera dama ari hano You must be pretty happy with your new promotion. ugomba kuba unezerewe kubera ka promotion baguhaye mu kuntu bishobora akandi kazi karenze You know, I find it kind of funny that urabizi ko njye hari ibwiye rimwe nshobora kubona ibintu nkavuga ati ibintu birasekeje you're liked, ariko nanone nkibaza ni ukuri cyangwa and you're the one who benefits. ese inyungu umukobwa ushakamo ni izihe ubundi inyungu ufitemo ni izihe So, njyewe nkorera akazi kanjye ko ngomba gukora kugira ngo nunguke none wowe mfite akahe korera business n'abicanyi We are gonna find out. mva nzabivumbura byose umva wewe kora akazi ke nzavumbura byose nzamenya niba kuko utari ikirumira habiri kandi urabizi ko nta mikino nimugabo ni umukire bamwe baba bashaka bicanyi tugaruka ngaha hari amashusho y'abantu araha sura y'abantu kandi gasore keza ariko shaba abagabo ibyo bakora hari umukobwa ari umukobwa ni sniper twabonye apfa sore yaramurebye arababara tangira afata uyu I should kill you. ndumva nakwica But you won't. urashaka iki Need my help. ukeneye ubufasha bwanjye You need my ni wowe ukeneye ubwanjye Is that what this is? ibi siko bimeze Was she helping you? Am I ntari kugufasha
promise you that is not it. nagusezeranyije ko atari ko bimeze. Killed during an assignment, just like the rest of us. We. Yari umwe muri twebwe turimo turahigwa turashaka kwicwa tugomba kwirwanaho. You're using me. urimo urankoresha. I'm giving you a chance. ndimo ndaguha amahirwe musore kugira ngo ukore. You go at it alone, he will kill you. uragenda wenyine arakwica. See that. urabizi neza kandi bakiraho. dore wa mudamu. Excuse me. nyihanganira kwanza mfite byinshi byo gukurikirana. Why did you feel it's necessary for you to come here? kubera iki yumvisha ko wazanga ko aribwo nagutabara. And fucked up. mfite impamvu zingenza nyinshi cyane. And wound up dead for Cloak to find. kobwa yapfuye urumva umerewe neza. Is a problem for the both of us? ndimo nibaza twese dufite ikibazo twese. 3 people. How exactly is this your... twe turi abantu batatu ni gute twabijyamo tubagira muri twe hari wamwica ntitubimenye. They're able to trace it back to you. They get closer to ndabizi neza yuko Brett ni arakwegera inshuti yawe cyane ntago inshuti yanjye. none iki? They won't. urimo uranyibeshyaho rero. I have another issue. mfite ikindi kibazo. akazi. What? akazi akahe kubera icyo nshakira mu kazi. Suspect me. No. kubera ko ndabizi neza ugiye bangenda umuntu batiteze ko nakora ibyo bakeka ariko oya ntabwo nshaka gukora nawe. Problem to me alive. ikibazo cyanjye ngewe nuko nyine ko ndi muzima. I gotta deal with this ghost that's been killing off my crew. yewe ntabwo nshaka umuntu umvangira mu ikipe uvanye n'ikipe yanjye ikipe yanjye n'ikipe yanjye namwe mugire mumenye ibyanyu. I want Morris dead. Today. namenye ko Moise yapfuye iri joro. nako uyu munsi today. And why is that? I'm putting 2 men on this assignment. We want mba mfite miliyoni mfite assignment nzama miliyoni y'amamiliyoni amasezerano menshi rero nkubwire mbabarira cyane. Nothing. ibyo sinacyo bimaze. The job is done. akazi paka karangiye katarangiye ni barabara. garuke hano hari ubabaye. sora raha yabaga kufata umukobwa wapfuye banze ari umukobwa mwiza kandi bakundanaga. sora afite akantu k'agakinisha ariko nanone umutwe w'agapupe. kiraho umusore. So you're the new guy, huh? wari uraha mbese. And you are? urinde? Headshot. bangita hecha. Anthony. nje bangita Anthony. 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 I'm done hiding. niko bakunda kunyita. What do you know about this guy we're after? ni iki uzi kuri bano bagabo bari kutugendaho? 3 of us. ikibazo cyo nuko muri twese ko turi batatu badukeneye turi imirambo. Billions? ni za miliyoni babishyuye se? Assassins. n'abicanyi. turore do Morris. aba bagabo nibo dukeka nibo bakuru cyane. uyu nguyu by'umwihariko uyu mugabo ni mubanza ari wiciye ngo tukwicwe twese. Moses Morris is a golden boy with plans to put him in the Oval Office. yahamagaye abantu benshi cyane igihe twumva hamagara hari kidama yahamagaye ngo bajye bahure twavuganye kimbwira ko dutanze ngo dupfe kandi dukora akazi kamwe. His body. dore uyu niwe bodyguard we mukuru cyane ukomeye umugendaho. Prefers local mob types of the end. uyu mugabo niwe mubi cyane turamutse dushoboye kumushyira hasi ku kigero byahita bitworohera. It'll be easy. byaba byoroshye. We have an insider. tugomba kwinjira aho bagiye kujya kugira ngo tubarimbure bafite ahantu bagiye kujya. Headshot will take care of Morris. hecha araza kwita kuri Morris. sibyo natwe turita kuri kano ka bodyguard ke Setting a trap. n'abandi barinzi wasanga ari agatego se oya. All of our people were killed during assignment. He'll be there. ugomba kuza kuba uhari niba ushaka kwihorera. ngo umugabo nguyu hano afite ahantu agiye kujya bagomba kujya kumutegera bakamuha ibye. dore ngaba. You knew Malice. ya ni Morris. Yeah. yego. She was a good assassin. Caritas yakaba yamenye. Task at hand. aka kazi niko ka mbere mani tumanze dukora akazi tubanze tukarangiza. Morris afite bodyguard ngurenze gasore gato k'indwanyi keza. twerekere. dore ka gatipe ngakariya ku iburyo niho kari barareba bano. H na Esten deal urayizi. H arita kuri Morris uyu nawe yita kuri kaka bodyguard. mfite n'abandi barinzi. sora ari hano nyuma ye
wavuyeyo rimwe bicanyi ziragwira we unibonye ibyo akoze ndebere dore abicanyi amatwara yabo bakora 100% dore ibyo akoze ubonye hanarashe mu nda no mu mutwe navuze ko uwa mbere namushyize hasi cyane Headshot. uwa mbere namurashe mu mutwe namurangije sike echa namusubiza tugaruke hano hari abandi bambara turore Numvise chance baje mishitayari Dora gasore Imwe we magazini Kwata Bigeri Basasu vuba Kwata pusha Jakora rabizi Echa Ziba Kwata Kuretse Yawo ziri hano Filime irimo kwica irimo urusasi irimo ibyuma irimo yewe Shorara ndabahatu Ibare Yewe filime iraho Sore we yitsimbano Uhubuka ni ikintu kibi cyashya mu magazine vuba Yewe Technique ziri hano Uretse urebe Echara Echa Yewe dore kumunaga kamukorekiza amasasu na mikino Gabozi nabicanyi baje kwica abandi bicanyi bigenze biti bari babisiko twaje nagatego Morris ari Uretse dore kaka tipo batubwiye kirwanye kari na Morris karakubitana n'umusore muri Estin dore bibaye uretse kwata irwanyi Estin nari irwanyi twamubonye kuwe na bodyguard wa Morris uretse sore we taye ni zimwe byo bakora ni bimwe nabicanyi katurore ngaka gasori karahaga Stan no arahaga gakiraho hari undi waje kutabara sore gahita gacaho Esani gapfe nubundi mbivuze upfuye ndetse gato Morris sore ke gahita kagaruka vuba Sore kugira hano muri Esani sanga bagiye sparked mwanda garuka ruraha No one's home. Alright, stay put. I'm coming over. barubize umva byose birarangiye man gumaho ngaho byose ngo birarangiye Kamarova tash garaje kumureba byose birarangiye waje kureba kandi aje kumuraza yitwaje imburu ndebera bicaye nta kwizerana ntawe bizera aho ziriya nabagabo baranyemeza gera hano televiziyo iri kwikoresha bamaze kuvugana dore uko yapfuye nawe numbazishwe nande bamuhitanye na nabi kandi yarangije na kindi yakoze bika intwaro What? iki Got away. He was expecting us. ntabwo wari ubiteze ko byagenda kuriya ntabwo wari witeze ko naguhamagara No sign of our killer. nta masezerano yo kwica yoroha ntabwo kuri ari ukwica burimo murakina How? I want you and Headshot to meet me at the rendezvous point. No one else, just the two of you. nta wundi nshaka ko bijyamo nijye nawe reka nze nkwereka na buri echa
garuke hano. No one follows you? Bakiri aho baza ari babiri. What's going on? Niki kijya mbere yabwiye umusore Anthony ngo nshaka ica ntabimenye gutya baza bose. Ballistic's dead. What? Boris yapfuye. Wiki? Assignment. Kandi nawe yarazi amasezerano yose yarabizi yishwe. Fields' place. Bivuga ngo ahantu turi ni ibibazo. Aho yabamwiciye ni hahandi hamwe. Fields' place. Shatse kuvuga iki ngo ahantu Keeping tabs. Keeping tabs. mureka no ibintu ariko tubyihutishe tubikeep steps. How do you know it's him? Bamenye gute tempo? Would it be? Ballistic was one of the best. No one else could have caught him off guard. Polisi nta nubwo igomba kumenya muri twebwe uwakoze ubyo yakoze. Tugomba gukora ibintu kuburyo nta kimwe cyacu bamenya. He knows our moves. Batuza amabwiriza twese ariko nabo barayazi. What? Wiki? He knew we were setting a trap. If Morris could figure it out, so could he. Turabizi ko watugurishe tugasanga twatsinze gatebwo ubwo Boris yamenyaga nayo yapfuye yishwe ubwo nawe. You think it's one of us? Ukeka ko uri umwe muri twebwe tubizi uri kutugambanira. Hari. He's someone close. Hey! Man, murabona ndi umuswa ndi kubagambanira. Ari njye uzana amasezerano y'akazi dukora. What about your insider? With Cloak? Nicyo asanzwe imbere he. Saha iki? Not him. Ntago ari we. Hari undi wundi. Hey! Why is Morris still alive? Why didn't you do it? Kubera iki wese atakiri muzima? Kubera iki wabikoze? Too much suspicion to yourself. Urimo uravuga byinshi cyane ntabwo niteze kubyagenda gutya. Nanjye ubwanjye ntabwo nzi ko byagenze. This on me? Ukeka ko ari njyewe? Situation is fucked. Ibibazo hari ibibazo byinshi cyane bigaragaza yuko ngiye nta kibazo mfite. Ngiye ibyo nakoze binakoye gukora ibizima. Yasekamo. No. Oya. We're in the same boat. You created this. Ibintu byose ni wabiteye. Nothing, understand? Ngiye nta kibazo mfitanye nabyo. Urabyumva? Go to the safe house. We'll talk. Ngwino kuri safe house tuvugane. Sir, with all due respect, Fields has to go. She put a hit on me. Caritas ashatse kunyica sha. Damn it, it was her. We had a little chat this morning. Umva ndabizi neza. Umva ariko ibintu by'imini. Abantu bakiri bari bapanga byose bapanga gahunda zose. Fucking right! Caritas nari bizi neza ko bakirara umusore muto waje. Are you familiar with Mark Sullivan? Urabyizera neza nibo aribyo yagurishanye nabo kugira ngo baguhitane. He's one of the best assassins in the world. Numwe muri abicanyi beza cyane dufite kuri iyi si uyu musore winjiye. Protégés. If Rebecca's Turimo turatangira umushinga none urenze uramutse ukonze bigacamo byagenda neza no twagenda nabicanyi barenze. Ibyo ntabwo mbishaka tutarangiza bana basenzira kipe. as for Sullivan and his team, we can buy them out. Kugira ngo rera kipe yishwe nuko twashaka umwe muri bo twishyura tugakorana nabo. They killed Scott. Cyangwa se mu kimwe dufatanye amakipe abo duhure na yacu. They killed my men. Banca abantu ariko dukute tukakorana nabo bahibisha abantu banjye. These assassins are merely tools. Soon they'll be ours to use. Aka kazi urakazi nabicanyi ibikoresho. Reka rero dukorane neza nibwo ibintu bigenda tureke guhangana twirwacu turabicanyi. Umva paka bapfuye. Shuwa niko bizi. Has failed in eliminating Ubwo se nuramukonaniwe kugerageza kubica biragenda bite. Urumva biri mu bworohe. send the reapers. Barabari pazi bararya nk'inyama bararya nk'abari nk'ikise nk'abari kumunga. Like malice to you. Urukabidiro wa musore batubwira ngo numwicanyi wa mbere ku isi yaje ngo n'amugabo. Bose baba basore bamabwiriza yo kwica. What's the plan? Gahunda ni iyihe? We're gonna kill Fields by midday. Ati uyu munsi bafite gahunda Protector, so they're yo sending. kwica ariko ngiye nabafasha nk'abarinda. There has been a development. Hano baganira ndakubwiye nta hantu utapfa kujya ngo uneke cyangwa ndagira icyo yumva. He wants you to work for him. Urakeka n'undi ari gukorera. Good. Sawa. Yeah, Morris isn't too happy about that. Morris kandi yanejejwe n'ibyo mwakoze. He wants you all dead. Aragushaka uri umupfu. Mwese kwanza n'ikipe yawe. I'll give you the location where Fields is hiding. Ndakora ishoka byose niba ashaka twumvikane tubene nka societe ibanye neza. Niba byanga tukorane mpaka dore wa mudamu. Damaraho nta bintu wumva. Nta byuma wumva.
ariko ndumva ibiki hano. Fata imbunda umudamu ntawe kwizera uhari. Yamubwiye ngo ajye muri safe house inzu. Hey! Rinzwe bavugane. Nabi numva bikuru rasi nk'ibyuma. Umutima. Ntabwo numva uniha. Bonye mugabana kase. Dore amaraso kwameneka nka robine ku yamazi. Damu. Cyuma mu mugongo. Comoramo. Birandenze urebe. Uri bana agiye gukata. Mutsi wa nyawo intoki zose zikora. Mwe munini. Indi yose ishamikiyeho. Do. Urabibonye cyangwa undebere urebe uri amutsi utumino kizo niyo ndimi zose yiparetiza ndakubwiye. Do. Dara maraso kwameneka nka robine kuri amazi. Yewe data we. Cyuma mu mugongo. Comoramo. Kirigonga ararumena. Damu. Bicanye ni nyinshi. Harundi uraha. Yahanye gahunda. Yewe! Kwata! Byuma birano bari kwimwira ka champagne. Nawe kwizera uhari. Ndebere. Yewe. Ntago mbibonye. Urebe bicanye nta roho. Nta mutima. Go. Dore ibyuma bibiri. Yewe. Nange mu ndebe ngo mwabonye za so nakoze karindwi ndayamanika none dore filime bahise contracts amasezerano yakaye kazi kutuzitugwira. Ndebera nawe. Tugaruka. Yabashaka kumvikana bakorane. Mr. Sullivan. Mr. Constantine. Mr. Constantine umeze bite? You know what we do. Mva magambo hano. Turuka bukuna Morris n'umwanzi wabo bashatse kwicana. Mr. Sullivan. Mr. Oliver. Mr. Constantine. Mezote. You know what we do. Tuzi ibyo mukora natwe muzi ibyo dukora. Are we in agreement we should work together? Twifuje ko twakorana tukagira amasezerano yo gukorera hamwe. Absolutely. Kabisa natwe turabyemera. Absolutely. No animosity between us. Tuzi ibyo byose byabaye hagati yacu ariko twabyirengagiza. Shake his hand. Ndetse tuzi n'ibyawe na beef zabaye hagati yanyu na Morris. Izi nyamaswa. Morris ihangana. Kumvikana nicyo bivuga musuhuze. Mwemere mubabarirane mukorane. Morris sha. Buretse. Ariko ntukeka ko nibagiwe. Ntukeka ko twibagiwe. Don't think that we forget. Waitana cha Morris kumenye ko dakuri kumwe nabo. You've been having some trouble lately. Numvishe ko mwagize ibibazo n'ibyabaye nyine hagati yanyu n'iby'abagabo. An assassin who's hunting other assassins. Abicanyi usanga bari guhiga abandi bicanyi. Finding people. Ni urabona kandi ikintu gitangaza biba bisekeje ko abantu basanzwe babyumvishe byabasetsa. Ndabishinye cyane iyo namuri kuduha kandi byari bikwiye. Baba bagomba kumvikana bagagarika kwicana gusa umuntu bita Morris ntaga bikozwa. Tugure kuri amusore Ethan ari kure mu nekerezo. You do the same thing every night. Ibyo byose uracyakora ibintu bimwe nk'ibyo wakoragana nijoro. You do something like as you things as night. You have no right to be here. Urabizi ko naburenganzira ufite gukura kubera asekamo. Truthfully, I was half expecting to find you the same I found ballistic. Urakeka ko nge natuza mbona abagenzi banjye bari kubica by'umwihariko bo mu ikipe yanjye. You don't really care about whether you live Na wikira ko nakwitaho umusore muto mwitaho. My therapist now. Oh, I know what drives you. Niwemeye gukunde gukora nabo nagomba ko nyabwo tugabane intambara. Twumvikane ko bose nabica natwe turabicanye. We're on the same side and we want the same thing. Nago nshaka kujya kwandira mwe nabo nago nshaka kugira ikintu kimwe muza nabo. We kill people for a living. Twica abantu kugira ngo tubeho neza. Why do you do it? Inshingano zimwe.
one duties. There are bad people in this world. Ese kiri ku bantu bari kuri iyi si tekereza ko bimeze bite? You think we're not bad people? Ntabwo ntekereza ko ngenda umwe mu bantu babi kuko muri byo nkomeye ko abantu banica abantu babi. Twese niko tubikeka kandi tuba tubikorera ubuzima kugira ngo tubeho tusurvivinge, tukabikora abo twitaho natwe tuba dufite kugira ngo tuzagira icyo tubasigira tubaha. Bivuga ngo urakeka ibingi ujye kunsaba ngo mbikore ku bwa faveri. Umva ibi twese turabicanye, ibihano byacu ni bimwe urabizi. Dufite intege tukatuzikoreshe kandi twazikoresha ibyiza. Oya wincuka ahubwo ni ibyumviro ndetse n'ibintu bya nta kigenda mwebwe. Uyu muntu unzanyize gahunda mwapanze iki? Ntabwo ndi nkawe ubimenye, nawe ntabwo uri nkanjye kumenya ninde ryari bashaka kuduhitaniraho. Umugabo wishe umugore wawe niwe mugabo ndi guhiga nanjye, kandi niwe nawe wishe wa mukobwa. Why do you want him dead? Urashaka iki Dani? Byose bisaba igihe Dani. Ibi nta kiba hagati yacu nta ntego urabizi. Cyo dushaka no kuzana amahoro kuri iyi si. After I kill him, nyuma yo kumwica njye nawe bizabirangiye, njye nawe gukorana. Nimara kwica uwishe sheri wanjye njye nawe Dan bizabirangiye. Hari icyo yamuhaye do. Ibi ni iki? Nta kazi. Kakagabo karakenewe kabi cyane, gakeneye kwicwa. Urakeka ibi biroroshye? Ndabizi ko bitoroshye. Sawa, mwicira ijoro kandi witonde, be careful tonight. Tugaruke hano. Mukarage wacu. Do you know where Mark is? Mark yakoye akazi nuko ndakazi. Can't believe it was him the whole time. Ntabwo wakwizera ko ijoro umunsi wose igihe cyose namaze ndimo ndamucunga. Do you have a problem with killing him? Of course not. Urabizi neza ko turi muhitane cyane. Kandi ntabwo kwica cyane, ntabwo urabizi ko ntabwo kanyica. Teyo wateba muteye. Turore. Sullivan told me about Malice. Hari wambwiye ko nyumunya kupfa Morris hari. I'm sorry. Mbabarire kandi ikindi mbabarire ku byabanye. Bari nambwiye ko Alice sheri wawe yapfuye. Mbabarire. She didn't talk much about her past. Bisa nkaho udashaka kuvuga byinshi ko hahise. Sibyo? You speak about your past. Wowe uvuga ku bya ko hahise se? Only when the time's most appropriate. Rimwe na rimwe iyo ari ibibazo byanjye ari nshaka kubwira ngo nduke ndabimubwira. Gira hano Kagabo baje kureba ngo bagahitane. Kagabo kapfuye kare. Kagabo ninde wakishe do? Ko bari baje kuranga bahitanye bakishe. Ibi ni iki? Burke. Ni Park. Who killed him? Ninde wamwishe? Don't know. Ntago tubizi. Looks like Sullivan was wrong. Bisa nkaho hano hari ikintu kitagenda neza. Not hard to imagine. I'm sorry. Mbabarire. Why? Sorry. Kubera iki mubabarira? Sorry about Malice. Mbabarire ku bya Alice sheri wawe. You didn't kill her. Ntago wamwishe ariko. Truly, I'm sorry. Kabisha mbabarira mucurura, I'm sorry. About everyone. Kandi umbabarire no kubwa buri umwe. Wundi nishe wawe. Be done. Kubyo nakoze to be done. I said I only talk about my past at the Nyama moment. barakuye ati nawe nyangunda kuvuga ko hanjye hahise. Nawe riko numva udakunda kwivugaho cyane. It's the most appropriate. Ariko none ikintu cy'ingenzi dukora. I was a victim of your kind. Ni nyewe washinjwa urupfu rw'abari abo bose karabaye ni wabahitanye. Sora nabyumva Ethan. Dore sasa mugenzi we Echango baraserera. For profit. You're monsters. You in particular. Muri nyamaswa ariko none zo. You don't know why you're a monster. Uzi impamvu wabaye inyamaswa? Niyo mpamvu natwe turizo. Now you have to die. Just like everyone else. Ubwo rero ni hano ugomba gupfa ugapfa nkuko Alice shero yapfuye. No! Yewe! Zanimbura na yase ica. Arangije dodo. Ndayamanutse. Urumva reka turwana umugabo kundi. Baratangira. Ethan na Echa. Dore ngo barakora namo. Echa bibosho mukobwa Alice sniper turore. Uretse. I killed her with my bare
naramwishe mwicisha akaboko kanjye wa musenzi we. I always reveal myself before the end. Bisa nkaho nari nzi ko ntazongera kubikora gusa ngiye kugira mbikore nanone. I want them to feel betrayed, deceived. Mfite impamvu nemeye kugambanira kugira ngo nakire kandi nanjye nkare. Urabyumva? Bamukaragiye ku gafaranga abagabo. N'ibindi bindi. Kirawo harwaje Doni byagutabara umusore Ethan nyamufungura mwirabura caho. Kumbi Doni yari yabiketse. Ko mukaragi Echa ashobora kubona umugambanyi. Niyo mpamvu igeze guhamagara Ethan guze bonyine tuvugane. Echa nimuzane barazana barashwana. Ethan amenye umuntu wishe Alice sheriwe. Niyo mpamvu yakekaga mukarage barakwirika umugabo Morris n'akana ke kagahungu yinje mu duka yerekera gende. Kana kambara sentire. Shirewe. Don't do anything stupid. Datuma udakora ibintu bw'ubuswa mukarage. Although I know how hard that is for you. Kuko ntabwo ndi bukubaze nunyumva. What do you want? Urashaka iki? Obviously not to kill you. Nasinye amasezerano nakawe nasinye kukwica kuza kuba nta kwishura cyari uriho. I had to keep up appearances for Sullivan. Ndi umuntu utuma ibibazo by'abantu bikemuka ariko bayimeye kumva ibyo mafata. Things have changed. Byose byahindutse. Sullivan. Ibiki byarangiye. Turning on him. Haro kwangaje se? Ushaka kumenya wanyangaje se? Oya. Someone with similar goals. Urundo umuntu uri kwikorera wigenga. Dead. Yes. Yeah, but that's not up to me. Constantine will. Yewe rero ndabizi Constantine nagari wa maya kazi. Nta cyo nkora kira kiguryi gusa. Take it to the ultimate power. A slap on the wrist is. Yakwatse afite imbaraga niyo umuntu yo barahibura gutotubura gutura n'abagabo bundi twese. More important. Hari ikintu cy'ingenzi nshakanye nshaka kwigenga mbe umwicanyi wikorana njye nyine. Unyene yangaje. Ntabwo nabyumva. Wivuga ubusa. Need your help to make that happen. Nugenda kuyo muganiza nta kiri bukubeho. Ntabwo mbyumva reka manze mbitekerezeho. I want to hear from you in the morning. Ndahanga ndashaka ngiye amafaranga nkorera amafaranga. Ubyibuke. Don't do anything stupid. Ntugire ikiri kintu cy'ubuswa utekereza. It only takes 1 second. Ndagwa amasegonda makumya kwitekerezaho niba wemera kuma agafaranga nkagufasha nkakwicira bari abantu bose cyangwa se niba uri umuswa. Ngire hashinga heraca. Hecha n'umudanje ku gafaranga. Bagenzi be barashira. Kogura mwiza. Hands. Yikoga ibica. Shore yabirotaga. Harise. Sniper. Yishwe nande. Techa yukamuga ati nimwicisha intoki zanjye. Kill her. I killed her with my hands. Sorry. Ethan. Warose nabi ngo bumukeraho. Nijye bakubwira. Hey! Thank you. Wakoze. What, save your life? Kubera ko nataba ubuzima bwawe se? Yeah. Yego. You're welcome. Sawa. I know this place. The Towel Building. Hano ndazi nababwiye. One of the perks of being partners with Cloak. Ikintu cyambere namasano kuyitaho neza. Ubundi natwe twamenya. Kigoryi gusa. Ntabwo kirimwe kuri umva ndabizi tuza. Things change. Ibintu byose byahindutse. Things change. Plan hasn't changed. Gahunda zahindutse. Everything's changed. Everything's changed. Buri kimwe cyose nagari gahunda gusa cyahindutse. I can't trust your judgment anymore. Na kwizera kabone nubwo nakujajingaga cyane nago nzongera. People who've died on your watch. Ariko abantu bapfa ubureba we. They were my people. N'abantu banje ariko. Hands off the boss, Mr. Mva mureke gushwana mwese ibyo ntacyo byabagezaho.
kura amaboko kuri boss wawe. Umva amagambo hano. Hands off your arms, your boss. You've been wrong before. Yigeze bicana mbere imva tuza. But now we got him cornered. Ubu none turi kumwe dufite afite kode kandi ingenzi twamwe nawe wacu. It's more dangerous than you think. Ni bibi cyane kurutwa ubikeka. Wowe se. Realistic. Hey! We're gonna need more people. All of our people are dead. Ntabwo barabakira abantu ni inyamaswa abantu nabapfu muvuga. Mureke mbafashe. Ari abantu ndabazi nakoranye nabo. Murebe. Well. Aha, ntureba. What's this mean? Bishatse kuvuga ikibi. It means we're outnumbered. Bisa kuvuga ko nimero twahawe ntago ari zo long number. A protective bubble. With Headshot joining them in there. Echa byanga bikunda kuvuga niba ari uri kumwe nabo na biri butugore. The manpower Morris has access to. Ndabizi ko Morris ntabwo yapfa gutanga access nta ntacyo yishingikije. Harimo agatego hano. Sike! I thought we were all supposed to be cool now. Nabonye tukuru yacu ihomba yangirika kubera Echa. Umwe muri twe twizeraga. Byanga bikunda tugomba kugenda twese. Fucked. Mpamvu. Follow me. Munkurikira ariko. Follow me. Gira icyo mbereka. Bawo kuri timba ye hano. Sorry karaha. Ku matimba yako. What do you want? Murashaka iki? What do you want? I want to see if your training's paid off. Ndashaka kureba icyo witewe uko kingana. Umva ntago ngendera mu byanyu. Sore muto hari impamvu turashaka kudufasha. We're all killers, Sullivan. That's Nta ninde usubyitaye ibyo byanyu umva. What is necessary. Enough of your bullshit, Sullivan. Turabizi iyo biri ngombwa urakenerwa umva iyo myanda yanyu irahangije ndambe kuyumva. Muve hano mukende. You can walk off this anytime you like. Sore mutoya igihe kimwe na kimwe ari gukora ibyo udakunda utanishimira ariko ari gukora ibyo wishimira. You be rotting in a shit infested alley. Niwe wa mbere uhora wirukanga uhunga iyo myanda uvuga udakunda. You challenge my views, but you're following my path. Sanga ukurikira nawe ushaka twa views ukurinyurika imibyange byahahise wo myigaho ndakuzi musore muto. Then quit. Biveho bireke. Ethan avayo. How old are you? Ufite imyaka ingahe? Younger than we were when we first started. Kubera ko kagaragara se? We can't risk his life. Gasa ngo arekano katita ku buzima bwako. Guki? Who are you anyway? Ubundi urinde uvuga gutyo. He's here to help. Ibiroroshye akeneye ubufasha. Brett has proven to be quite the prodigy. Sikoga mutoya umusore mutoya turakuzura umuhanga cyane wadufasha. He's too eager to take a life. That's what Cyangwa niyanga dutwara ubuzima uri murankanga. And that's why you do it. Sore mutoya kubabaza birenze ntabwo uri gukanga You're here, right? To help? Ndahanga muranga ngo mbafashe. Because helping Sullivan? Uko muzi ko ari byo nakemura. A lot of people are gonna die. Yireko ntabwo natuma abantu bapfa. Zibyo uvuga. Birahagije we. Let's get to work. Sigaye mureka tujye mu kazi. Banza gasore karemeye. Yarangije ariyumvira. You're just the kid who thinks he's angry. Urabona ibintu birakaye uburyo birakara. You want to know who I am? Ushaka kumenya undi we? I'll show you. Ndakwereka undi we. You wanna know who I am? I'll show you. Kabavuga amagambo make kandi neza we. Hey! Don. You and Headshot. Kindi kandi ngewe. Echa niwe nshaka niwe butagati mgurisha man. Thankful you're not the one I'm after. Wakoze ariko ibyanjye nawe ntukumba kubiza kubyivangamo. Echa ngere turisobanura. Hey! Sararaha. Yagucya cyumusore afata gapupe cyo yatangiye kwibuka dore wa mukobwa kandi wapfuye ngo narise byagenze biti kugira ngo bebesheri bageze kura none bamenya arabicanyi dore ko byagenze yakoranye n'umuntu mukobwa sokoga mutumye kwica igisore faturore kuhagera ndetse fa tera urukobwa kubita ku gikuta laptop ibinzira karengane y'amateka yabicanyi
mukobwa we dore kakato datawe my back akagongo kanjye kobwa shiraho imbunda ku mutima jya kurasa igisore shiregera mu maso disi mutima uranga yarebye igisore agiye kwicara n'icyana rakirebye timuranga kuri iyo nshuro yarakiretse cya Ethan ntabwo yagihitanye kazi yarakaretse nuko harubanza ariko batangiye gukundana. Naramubuze mbere yanjye tangiye niwe yabwiraga inkuru y'uburyo yabuze umukunzi we yarandetse yabaga no kunyica kwera umutima ukunda urukundo umutima wakunze wabitanye uko byaje niyo mpamvu ngomba gushakisha uyu wamuhitanye ko byagenda kose nkamubona kandi ese ni mumugeraho nutigane iyo utinze gatarakora warabangutse keneye kuguhagarara uri ubangutse kandi ikindi ukaruguharwa wivuye inyuma nta kina ndamuzi twarakoranye barakwika sisi nta kintu cyawe HR yatangiye kubwira bagenzi be bose iby'iya kipe ya Ethan Don ko bakora abwira ka gasore ka bodyguard gakomeye cyane kizerwa na Morris agakunda isaka abwira ati umva ikiriya kipe utayisuzuma ngo ni bake babasha gendera ku mabwiriza mbaha byo mabwira ko wabwira nawe ni umufunga mutwe iri joro tubikemure byanga bikunda ntago bayobera batanze long number turore abo afite mamba ari kurwana cyane afite n'umamvu arwana kuyitaho cugunya kaga mfite umushinya ni Ethan iragera babara kubera sheriwe Alice wapfuye yushwe na H turore dukarage mushinya rawutura mutima we. It's time. Chogihe. Aside, a more peaceful world awaits. Kwege nakiri turwanira no kugira ngo ibi byose bihagarare maze amahoraze. Abandi nabati tugomba gukora uko dushoboye barakwereka Morris n'abasore be barinjiye. Haro tutabona. Umuntu bita HR he. Hey. Raka. Kugera hano mwe muci buryo sha. Muhanze mu checking. Abandi bumoso muhangariye. Ariko kumbi Don they are there. Don yarahari nawe muze murakaza neza turakoranamo kumbi ye data we dore nakagasore bavuye kwa kubufasha dore na Ethan is what we prepared for. Karita ikisenzi cyaje cyabyiteguye yazanye buri umwe niye babaza bose bagomba gupfa rero namuhe nabaza ari bose bapfe umva Ethan we n'ukwica bagabo bacaho batatu wewe kuna abantu bazije zingana dore ubugabo ni butatu bose nabicanye kimwe turore haro ntabonye HR he kugira gutya araka Ethan turabica murumirwa